Okhabro kwirwe abakristo b'oburisa bwa St Paul Church of Uganda Magondo mbusaba dikoni bwa burungo mbureberezi bwa North Ankole ndi Fathers Union leader aba Magondo ko burisa nabukirizo batwagira umugisha twaje kuzikira iki cya Petero kandi twayongerana no kutunga amagambo cyo munonga nisima abakristo bayitubona bisha nisima lekanon ereka kumuseza warizireka seji akajirezuzi akajibura akatwatira aho nitwe abana bato tukashika hakuza tukamuzombegere tukazumukana sayiti tukagishura tuyomona owesumu ekwata baprohije kabizakani ekaleta bahari kabatakeshi okashanga abantu basha tubashanya umuntu atari kugamba no ngijo kongo mwanya asuna gamba no Kampala tugijo na gamba no akazo ngijo yo wambara teno kugamba no ngijo abahari ni bwiza fiki kandi abahiri batahari abantu baranga mwanya bintu kabo etesho mwezi cyabanza yaga kantora manera akaho yakore nakanda kwalele imwe twara kuranga yakore nakanda kwalele yakambia tusubiri kesho yaga kantora arabanga yakore nakanda kwalele abana bakashone abana takura mwili kwa hotel iko tunamu chanzo mwenye kwa hapo hapo mwenye Elizo bari Fathers konkato yegera mukaba amazazi abo ko tushemererwe munongo tutura twara ikiro cya mazazi abasheje betu batwatsa konka batakagera gakiro cyabo ngaha tukubagera ikiro cyabo twashemererwa munonga twaca mu tubakwatse tubeshongore na history yabo aba bashavurwa korebera kwisi izina ry'abeshitinisa abwanyense y'abana babo aba basimire yo muri sabo yizera ari kubura ya leta irabashije abinjweje mbro Fathers Union kandi cya leta iramakagama gabirana gasinga barezi gagiro buteka burungi nasimire izobo mabure witu n'ababuzi bona abwizobere ka Fathers Union leader ninye nani nyebembera ko mbuzi wizoba ntabwo cyo nasimara ko perezo mu gishobo kebembera umukuru twashemerwa aba Fathers abumukoro gute bwa Fathers wakurwaje kandi nabishemwe kugamba nabishemwe abakristo bona bato n'abakuru abari mu bushwere abasheje abanye namaka abakazi n'abantu baranga bona abaye namaka okushaba kuhendera n'ebyeshongoro by'abacyara ba Mothers Union nabwo buri sogo bakushaba bashija begitira Fathers Union okube cyo kurebero cy'urunjo mu kushomesa abana babo amakuru agasha kwa Ben Muhozi.